Kalumpung ya kenduk lang bakhat pra jong kisamla Catholic kajelaniam Jowai 18th Annual Youth Convention arhajar arpun riu kabalalong lai sngi khan riu hadu khat pra tarik kalalengkon ha Holy Trinity Parish Sutenga kalalong kaba shongshit bat kabala penrehem mensim ya kisamla kenthei bat shenrang na keleng ki parish karilum jantia lasot ya kimat puson ha kane kalumpung wad ya utrai katba pidang la ban syam Isaya lenong sanpusan dekot nriu ya kani kalumpung la sedang da kamas bakhut balapen menta da Reverend Padar Lawrence Paswet Diocese Youth Director ban kerpa dia ublay pandan rengkat bat ban betin lenti haki jingya peliu jingmut haki ni kilai sngi kenti lapen bud sada ka jing pli ya kalumpung da uba Vincent H Pala Menteri Kesorkar India bermensyua bat Presiden ke MPCC kum ukongsan hakni kesni. Katba kakong marbiang nong tudu kalawan kum kesembut kongsan. Hagini kilai sngi kinong penyat kila pia yaki program babun jad haki jingalam joki samla kenang baki kam ki jam kin yat bet yat renti hakapor kebabiang. Yaki program ya mir jingmut la sandur bakin long ki batay yaka jinget bat ki ba penjeliu yaka mensim it jingduai ka mensim ka bakloy ban kener ki kti jingerap ha ka imlang salang bat ban yarap klem da tengka yala ka but kabor ban kentiu bat ban sei yaki para samla ki bangat ha ki jing e babun jat ha ka jing em jongki ha kini lai sngi kisamla kila penlong yakini ki program bat la ai jing kren bat jing batai da kiriu syampang jing ai sebun yala kasnam voluntary blood donation la penyat da ka Kerman Foundation jing hikai bat jing batai ya ka jing shirkai ke HIV AIDS da ka kong Rini Beth Patlong nginget henrei ngimpediang we believe but we truly did not believe da uba Stanley Bare Kashongka Kle Mixed Marriage da Reverend Padar Crescent Roy Lalu Kisamla bat kabalang Youths and the Church da ka Reverend Sister Wansuk Lingdo Lapen long ru ya ki jingya ko bapher ki bakun thup ya ka jingya kentip Bible ar janmir lenter balashim bentalang baro da ka jinkmen bat jingshong shit ka bajur Lapen bud sa da ki jingya ko pruai ki drama lingkot bat ki jingya ko pen isap babunjan Hakasngi penwa ya kalumpung umus Reverend Ferdinand Dekar Didi Bishop Kajowai. Ulapan menta ya kamas bakhoi rengkat u Reverend Padar Cletus Sebastian SDB bat bon kiwe ki padar. U Reverend Padar Marcelino Suar ula ai ke jingkran puson halor ke jingkordor ban penpriang ya ke kubor baki samla kilayo nakani ke lumpung tat hadu bandawan ke weipat kalumpung kabakum kani. Hakasngi penkut ya kalumpung ki Presiden Barim ba Salanbor Kamar ulalong ukongsan baru ba mutswa thaba ulawan kum usembut kongsan. Ki jingkran ai mensim na kini ki arngut kala kenting ki samla sya sahid beneng da ka jingrehem mensim. Kalumpung kabakhat pra kala kut da ka jingkmen bat jingjab kabakrau. Man kasamla ni usamla kila yo ya kabor mensim bantur syaka lawai daki khmat bakmen bat baphu samrkhe remuny palat khat san spangut ki samla kila shembenta hakani ka jingya kendu ki samla jong ka jelaniam jowai ban pen scam bat penjeliu ya ka jinget ban yakmen lang bat ban senrop lang hakikam bat ki jingduai markeliang See
Yes,